whaamalo atu na ngā rurue I le nei fo I asa tofi si mai le whaafonga I se whaapoponga fo le nei o tala mai Ausetalia ar radio Samoa. O lo lango malo si Ausetalia I le whaia loa o se whaatataua malo au whaatasi o se UN resolution ia whaamuta I loa I le terminei le taua I te tono Gaza. Whaapopo atu ai Ausetalia I isi ma watunu o le rarangi o lango lea fuafuanga malo o whaatasi e le ngata I lea wa lango fo Ausetalia I se tasi o whaatataua malo o whaatasi e winga I le ngā ruenga le UNRWA po le United Nations Relief Agency ma te te ai ia Israelu I lona whaasaina o lea whaanapoptonga mai le tuinatu whesosoani I Gaza. O Amerika ma Israelu lo te te I lea resolution a o le sui o Ausetalia maro o whaatasi o James Larson wa ia whaeroe le ABC e le ioina e Ausetalia mea uma ua fōlasia I resolutions nei e uiolo o tuuina iai lana lango. Wa saunora te tai o le tuangai Ausetalia nei o Peter Dutton e te tau ona na o le fua lava Ausetalia e whaalea I le Harbour Bridge I Sydney. Whai mai le 7 News wa whaia ia whaamtaranga re ita I le mai o ni nei aso tanu na ia whaeroa na te le tūra I lumo se fua tangata a poliki pe a whaia tala noanga ma tūstala pe a whaia whiriwhiria o ia e whai mapare mia I le tausanga fau. O iuni le rua whelua na sui ai le fua New South Wales I lungo le lalo papa I le fua a poliki I lalo le whainga maloa le premier sa iai o Dominic Perrottet. E amata mai le vasa nei a e whaile whaamtalanga a Dutton I le Sky News o le a le tūna I lava I au tafo se fua tangata a poliki ma Torres Strait Islanders pe a whaia ni whaatara noanga ma tūstala pe a tūna I mai o le pāre mia I le tausanga fau. Peita iwa ia whainoa e te tawana tasi le fua e tu whaatisia o mai tangata. I sana whaatara noanga I le so ua fōringa wa ia saunoa I te tawana ave ese mai le fua a poliki mai le ala lau papa. O lana mau pe whapewhea o na tasi Ausetalia pe a whaia lua I tu ai ngā fua o loo whiriwhiri ai tangata. A mai ia e whaarorongia tangata a poliki ma Torres Strait Islanders ma la tau fua ai re o le tanga vai lea o le atunu ua toa. Whengai pele tui mātua Ausetalia ma winga lolo wao le tau I le so a o isi whaaitua whengai ma le malo se le bevela. Whaelo mai le sui sini o le wa ai tau Angus Hines o le bevela e whaalongoina le tui mātua Ausetalia I le so e afuai storms I le tui I se sae o Queensland wa pena foi ma le tui mātua Western Australia po Australia I se sifo. Ma mawhati munga o le ato ulu I Queensland ma winga lolo wao le tau e whapea foi ni marai wa le Cairns e ma mawhati munga I totonu o le lua I tūlaa. O Perth na o atu I le whasa fulu tike wile bebela I le aso na nafi, ma o le a wha o peo na bebela fo I le so. Whautua ina tangata ia mautinoa, o lātou maua li pote o pitora tamai o le tala o le tau I taimi o le aso, ia si le fiai ni tūlanga e te tau una nofo sauni iai. E to orua tala vauna pu ina leo I le tau na leila mai le tuisisi fo sini, I le mai o whaalamilave sa wha o ngai se whana, susunuina o se taavale, ma se taavale na lavea, mai talitonu leo e whesota I uma ia whaalamilave. Na tau mawhai leo tau fiatu se taavale lanu pa e Ruti Hill, po le tau le lua le mawea o na leila, pe ta ia le ituane, ma amata I loa matulinga. Na whai una ua lavea le taavale lea sa so atuai masaisi taavale sa paka I Willis Street lava I Ruti Hill. To lua li te se fulfitu tau sanga na iei tonu o lea taavale, e le iei stasi o ila ua na whaamnua lia. I ni nei minute murimuriane, na wala ua nei le psosoani whaavave I Football Drive I Bunkaberry, ma watu iei se taavale wa susunuina. 20 minute mulimuliane te wala ua fo I leo I le taulanga whaatau a Mount Druitt, ma ilo ai whaailo oni polu whana sa ta whana I se whamalama o se pisinisi I le taulanga whaatau. Isu e ngā leo na whaia mai le tau na lila wa whailo ai e manatu nei whaalawelawe umai tolu e wheso tai. O lo so soani nei la le awari ina pu ina I leo I le whaia o su enga I nei whaalawelawe uma. Ma le tala muli, o lo ngā lue nei lau whai ngā ruenga le meta, e toi whaafo I le aunanga e peo na masani ai lunga le Facebook, ina waria asa whaale tonu mai le babao na leila, wa fiai whasota inga I lunga le Messenger, ma le atu ina mai ai ma se whaalinga pe a mai a ngā ruenga o lo whaia. O mai ono whaeloa mai sa lātou whaalinga I le tai awa na leila, o lo o wasila fia le whaale tonu, ma lo ngā lue nei le whaale leia.
Wa mania fo i lo au fia i malu i tu lau fa pisinisi, e fe maili potu lo au fia fo i le Instagram o le WhatsApp, Messenger ma le Threads. Fa mai po le afo le fai le bavea ona le la taimi Australia na amata mai ta wina i le fa le tonu lea i ia au o nanga. Ia o tala nana radio Samoa mo le nei stofi manuia ngā ruenga o whenga iai.